Tauni ya Kilifi nĩ imwe cia tauni iria irehagira bũrũri wa Kenya mbeca kũhĩtũkĩra ũgendi kumana na ũthaka wa mũciĩ ũyũ. No rungu rwa ũthaka ũyũ nĩ gũkoretwo na thĩna ũkoretwo ũgĩthegea o kahora. Ciara nyingĩ cia gũte gĩko cihoire daipa na tauro cia ũtheru iria iteagwo na njĩra ĩtarĩ na kĩharĩro. Daipa ici itifuthaga kana kũhĩa, ũguo cikaraga ciara-inĩ mĩaka mĩingĩ na rĩmwe gũthiĩ nginya iria-inĩ na njũĩ-inĩ. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmĩte maabitha a ũgima wa mwĩrĩ na marĩa matũrigicĩirie kwĩrutĩra gũcieheria. Hii initiative nilifanya initiative ya challenge ya 72 hours zenye sikulala na niliweza kuokota tani mbili 2.2 tons za diapers zenye zilikuwa na almost tani moja ya kinyesi. Hii kinyesi inasababisha maradhi kama cholera, kuharisha, typhoid, halafu na kuchafua mazingira yetu, maji, ocean zetu zote zinachafuka. Na pia ikichomwa ile gesi yenye inatoka inaenda kwa mazingira na huko juu inakosa ile global warming, tunakuwa na ule ujoto inakuwa mwingi. Nĩ moretie thirikari ĩnyitanĩre nao gũtheria ciara ici na gũthomithia mũingĩ njĩra cia kĩrĩu cia gũte daipa ici na tauro cia ũtheru na kambuni iria icithondekaga onacio cigĩrĩrĩke. They don't rot, they take many years. It has methane on its own. When it's burned like the smoke as you see, it goes to the environment, it causes global warming. So it has a lot of effect both to the environment, to the health and to the surroundings. Mwenye ana produce ile diaper, yeye akishamaliza kuproduce ile diaper akishaiweka kwenye market, kwake hajali imeenda wapi, inatumika vipi. Si kama Coca-Cola wakitoa chupa wanajua kwamba wanafaa ifuatilie hadi kwa consumer, lakini for the diaper companies ni kama hiyo gap yao inaishia tu pale kwa ishatoka kwenye kampuni imeenda kwa retailer to the consumers. So mimi ningependa ili idea ya extended producer responsibility iweze kukaliwa chini, sa policy ikaliwe chini, iweze kushughulikiwa, ndio wale maproducer wa hizi diapers waweze kuweka mikutano, waeleze kwamba after manufacturing your diapers you're supposed to go back to the ground, ili mtume scouts ama mtume watu kwa field kuweza kujua, je, diaper yao imetumika, je, imekuwa disposed wapi. Mũingĩ ugĩte nĩ gĩko gĩkoretwo kĩrĩ gĩtango kũrĩo, magĩkaĩra thirikari kũmateithĩrĩria. Ukiamka asubuhi Pampers zinitapakaa, mpigaji reki anakuja leo, kesho hutamuona. Sasa wewe unashinda ukiwa unapiga reki ukizichoma na ziko na harufu. Bedhe hata ukichoma kwa nyumba kulala wani shida. Huwezi kulala kwa nyumba kwa sababu juu ziko na mavi, ziko na kila kitu. Sasa hiyo tunaomba jamani muweze kutafutia mahali pa kuzitupa mahali nyingine. Kama kuna zile tanks vile ambazo tuweza tumia, ukimaliza unaangusha hapo ili kuzuia hata kuchafua pia mazingira. Ili pia itakuwa urahisi kwa sababu tutakuwa pia hatuendi mbali, itakuwa zinatusaidia. Thirikari ya kaunti ya Kilifi ona kuhana oro uguo yugite nĩ igaga matangi ma gũte gĩko, no mũingĩ ndũkoragwo na ũigĩrĩrĩki wa gũte gĩko kũrĩa kwagĩrĩire. Sisi kama municipality tuko na designated garbage collection areas ambayo tuna sensitize community waende wakadispose hizi diapers mahali ambapo inastahili. Maabitha arĩa moete ikinya rĩa gũtheria ciara ici no mathiĩte matũũra-inĩ kũgeria gũkinyĩra mũingĩ na njĩra ya gũtambia gĩthomo gĩa gũte gĩko. Tukaona hapa ni kama wananchi hawajaelimika kabisa venye tulikuwa tumeelezea. Sasa tukaona kitu kizuri sasa ya kufanya, wacha tutembee nyumba kwa nyumba tukiwapea mifuko, at least waweze kuzikusanya hapo na kuzibeba sasa kuzileta kwa zile dump site. At least kwa sababu wengine labda wanakosa mifuko ama mahali pa kuweka, ndio zikifika 2-3 anaenda anarusha, 2-3 anarusha. Lakini sasa venye tumewapea mifuko, at least itakuwa vizuri, wanakusanya hata kama ni wiki moja, wanazibeba wanazipeleka hapo, at least itapunguza hiyo mambo ya kuzitupa ovyo ovyo. Ikinya gwa ikinya ciara cia Kilifi nĩ cianjĩtie kũgĩa na riri mwerũ, mwĩhoko ũrĩa atĩ itigũcoka harĩa ciarĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.